paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga wanlabas. Alas, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan timay sa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan, to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Kastoy latan, dilinaw ti pagiwarnak. No saan na panagtakaw pinatayan. Agkakabsat man wano agkakabagyan. Aga-apa pulang itidaga. Ay, una yan ti kastoy ataray ti panagbiag. Ay, uwan gayam. Amot man kiti ti resulta dagiti nangabak iti kalkalpas apa nagbubutaws. Ti para senador dito'y pagilyan. Enteng! Adyat araramidam. Ang nanalong senador sa Pilipinas ay Hoy, Enteng! Adyat araramidam ko na! Number 1, Grace po. Loren Ligarda. Francis Joseph Escudero. Robert... Anay! Banang. Pinataltalan na. Kanya ba din ayati basol ko? Itay pa lang adamdamagak no anyat yang aramidam. Gamjak mat lama uray ang tisongbat mo. Unay kan aya. Kita magbasbasa iti pagiwarnak. Damagampay lang no anyat yang aramidan. Basbasa ak dagiti resulta tinangabak asina daw dito'y Pilipinas. Kita agmat no nangabak na imbutos ko amanok ka. Amangan no isuti makatulong dito'y barangay tayo. Ay, Di nagpa-share nga min dito'y nagkampanya. Kat nakita na ti kasasaad tayo dito'y. Ay, adu ka no ti marigrigap. Isu anak ko na tulungan na tayo. Apaman ang mga bak. ay na. Sika at talaga, Enteng. Kat no hindi pala napalabas abulan de tabas basa mapagiwarnak. Ay, wala niya. Kano talaga akayat na ti tumulong. Di personal ko mga umay ditoy, tapno ipaay na ti ibagbaga na atulong na. Nagadun tinaibagam. Ingkakidyag timpla iti kapet. Mayat kityag basa iti pagiwarnak. No, giddanam iti panagigok mo iti napudot akapay. Ay, masadutak. Sikan timang timpla, tadapay nasken nga ramidak. Ay, please, bana. Sikan kunakmag, di ka di makaawat. Kaya't mo tatibalo na tagdiso di ta subsob mo. Ay, kwa. Kaya't mo, Sige. Sige. Aramidak mo ti aramidak. Aramidak mo ti kaya ka. Maray, mga laakman iti sidaun may kinebadong ka. Anya ti alaang. Kwa maray, mantika, sardinas, hotdog, tosinaw, longganisa, kapay, asukar, bokarilyaw, sinamay, tagapulaw, sinakaw, lumpia, tapa, tinapay, paypay, kan... Pagmuray ka. Apay ngay, anagado ti alalaang. Pinadlaw ko anagado ti sinamit na. Apayan, maray. Ay, kwa ngamin maray, naabak kami iti pustaan, iti kalkalpas nga eleksyon. Kaya't mo asawan, nakipinnusta kayo iti kalkalpas nga eleksyon? Wan maray, kat naikisap ti kwartamay. Kat awan pulos tinatda, uray lako masing ko adulaing. Ayun ay kayo matan. Uray gayam eleksyon, kat pagpipinnustaan yaw. Anya ngay tinapasama kada kayo, di awanin kwartayaw. Sadak matlamalagip no awanan kayon. Kun apay ngamin ang nagpipinnusta kayo. Kat amuyo mat ang maipari ti sugal. No bilang maamuan day tadag iti pulis. Sigurado ang makaswan kayaw, kat maibalod kayaw. Ay, huston maray, naabak kami lang arudan, sirmunan nakpay lang mala, mudto yun tayo alalaay, tanay, mangrugain nga gwil kadag iti tarakan ko iti tiyan. Mabiit lang nga rod, maray.
Oh, udah kita amin ano. Ay, thank you, Maray. Ay, Sige, aguray ka. May Ah. bayad mo ngay. Anya bayad asasawaw? Ha? Di magkinunak nga ikanak. Saan kumat ngayon baga gumatangak wano o mo tangak? Nangagmumat saan ay Maray. Mga lakonak mat. Kat inikanak mat. O di kawatan nga raw ngawan te bayadak. Na, Bye-bye! apay ngay akas jay. Apay ngay. Adon dagiti agrekreklamo a kabarangayan tayo inteng. Gapo ka dagiti bulos nga aso dito ayan tayo. Agkakaiwara dagiti rugitda. Ken agamak dagiti daduma nga amangan no kumagat dagiti bulos nga aso. Kat dagiti daduma, saan da pa'y matan na injeksyonan iti anti-rabies? Ay uwit nga ron. Nadamag ko dayta. At amudamit nga ada may patpatungpal ang barangay ordinance may papanit dayta. Masubag da talaga dagiti akabarangayan. Imbagak nga igalot da dagiti aso da. Saan da nga ikaskasaw. Ha! Agin tutulig na. Ket no bilang tada makagat ket marabes. Ay, awan pa kabasbasula kaon. Ta sa anak mo't nagkurang iti pamagbaga. Saan matkit di nga amin? At damat lata dagiti nang surot iti ordinansa. Kas kani kakarusing. Nakitak mat ngayong galot na tay dakkel nga aso na. Ay ural pa'y. Adulat ta dagiti naglabsing iti paganurutan ti barangay. Isu adublik manen ti agbalay-balay tabaga ak ida. Nasken laeng. Tanakabut-butang dagiti dadakkel kanwalang nga aso. Amang nga nusik baban daklatan no lumabasak amapan makikaaroba. Ay wala. Ang mga no ipagarok dagiti aso abulaluka. Gapunta Na. katultulang ka. Ay, Inteng! ito sige mapana ko. Ang mga no kagatin na. Nga Wow! Nagdakalan day tatarakan mo nga aso, tatabadaw. Langa na ti kumagat kan, langa na ti nauyaw. Ay, nakamama. Relax. San ka nagdalag kwarog? Tanalaing day nga asok. Talented ako nada. Nasuruan. Makaawat iti sao. Aw, Wayne, kaya't mo asawain. Noon niya ti bagam, surutan na. korek ka dyan. Saan basta-basta asurutan na tibagam? Nasken nga Ingles, tapno surutan na. Ha? Apay nga eh. Una, taadalahin na day tayo. Lahi nga. Pili, ti kayat ko asawain. Naggapo kami dito yung arimi ka. Iso nga English mo, ti panagsaumkan ko na. Ang, nuko nam asit, agtakder. Ha? Nuko nam nga stand, agtugaw. Ha? Nuko nam matago, agtaol. Ha? Nuko nam nga stop, sanyag sardain. Ni. Aguray ka. Kasla baliktad ba't ti amo day ta asaw? Apay nga akas jay. When, tapno saklang tisurutan na nga amo na. Ay narigatay. Ang mga noda sa bali asurutan na. Sapay nakaamamo da ito nga asaw. Nagduduma ngamin at tao ti pakikuykuyugan na. Kumusta kayo, kagawad ko ng Si Kamad Gayam, Victor Plywood. wenana at pasyarak manitan. Panabayag ngamin ngawanak dito'y baranggayo. To talaga nga ikantampay ti panagsaum Hun nga agpaiso, Victor. Naggapwam ayang amen, tanabayag ka anapukaw. Napanak ngamin nagpa-audition jay WT. Para kano iti country talent show. Isumot lagayam Oh, God, kasanungay. Napagasatan ka kaday. Urayak la kanon jay awag danana. Ay kalalaingam nga ron tapno adamot.
pambato ti taga-kabildatan. Sampol man nga rod, Victor. Kumansyon ka man nga rod, uray apagpisang laang. Una na. Aray, nako, oh. Masakit ang ginawa mo. Aray. Kanta aya dayta. Nasakit tila payag ko namang dungdungig kun ka, Victor Plywood. Ay, pumanaw ka man lang nga dito tersinak. Tama nga no at nga awan ti gumatang. Ay, sige nga ron nga na. Naa. Malabas akong tibalay na tatabadong. Ni, nagdakkel matan jay aso na. Ay, kamamak. Kumusta kayong tatabadong? Lumabasak man pa'y di... Ay, stop! Stop, Palay! Stop! Ay, kaslang dumaro kong di aso na. Tata! Di aso! Ano ko ba? Stop, Palay! Stop! Stop ko na lang yun. Nakarakabo mo't ang makauwag tila na ti aso na. Ay, tamalaya ka! Makamatan akong di aso! Makagat na kan! Ay! Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Atay. Ay, Guarog, kamamak tinapasamak ka ni Victor. Nadamag ko nga ro dayta. Akin aso nga tayo ti dayjay. Oh, warog! Ada ka maggayan dito. Maray. Soft drinks mumantay na kuryente, Anya ang kuryente asasawag ka ba dong? Nalami Ace. Libre nak mamay tatabadaw. Ay, kato na. Maray, Duan, soft drinks. Sige, mabitlaan. Tata, nadamag mo ka din tinapasama kini Victor? Kasi na, Victor? Ni Victor Baluloy? Saan? Ni Victor Plywood. Ay, singer nga eh. Singer... Awan! Amo kong tapay, aya. Ato yan si soft drinks yaw. Sigaman lang ti mga istorya tinapasama kini Victor na nakwanang. Sinikbab ti aso. Ay, katgungguna na. Nakalaslas tugtumad nga, may. Tunamlan na sino ang magmag na. Kundi kang tapay. Kaya't mo asawan, asom ti kimagat. Anya? Saan? Kwa, nay. 20 bayad tayo 2 supplings. Keep the change. Mapanakaw. Hey, tatabadaw! Guarog, ada ka di amom iti daytoy. Ay, awan. Sige, mapanak mo tayo. Tay, pastor ko pa'y dagiti kalding ka. Da, kasla adda mo dagiti dua. Agsagana kayo. Tatabadaw. Naistoryam kanyak iti na minsan jay talintado nga asaw. Tapay. Nungay kas pangarigan ta dumaraw sa kumagat. Anya ngay ti bagam tapno agsardang. Atak! Day tati bagam. Atak! Sumardingay. Nungay ayabam iti asidigmaw. Anya mo ti bagam. Go away! Umimot Go away! Uwasidigay. Ay, kasadyan. Uy na. Pabaliktad nga rot ti amuna. Ta iso ti insuraw. Mayat nga rod no kasta. Amo kon ti aramida. Tapno umamo jay asom kanya, tata. Ay, balbalagan ka kwarog. Si ka lang tinangibagak iti sikrito jay asok Iso ano bilang tamapukaw. Amo kon, no asino tinangala. Yay. Ay, pinayaban kayo amin nga opisyalis ka. Agraman tanaw. Daday pakamok kada kayaw. Yan po, Kapitan. Napapigsakit ko Imbagak da ito idin kada kayaw. Ulitek manan nga ibaga ita. Tinabayagan alintag. Wano paganurutan da ito. May papan iti barangay tayaw. Andiyan ka didayta po, Kapitan. Kapitan. Andiyan ka didayta, nabayagan alintag kung kunayo.
Tilintag, ti pan nakaigalot dagiti as-asaw. Wano pan nakaibaod da ayos, ti pan nakaikulong da kunakuma. Gaputa adon, ti nawawat ko areklamaw. Agkaiwara man ang dagiti walang nga aso. Nagrunak, agkaiwara pa yung dagiti rugit da. Ay, Dito pa, Kapitan. Nagdamin nga di dapat nga Manan, di na pa mga galot man. isungag ti tinulong tayo. Amang bagbaga kadagiti kalugaran tayo. Rugit na. Tapno talina iti kinapintas, kinatal na daytoy ayan tayo. Namnama kaditi kooperasyon nyo. Awin, Kapitan. Go, mama kayo. Inteng, nadamag mo ka din tayo napasamak ka ni Victor. Inteng, nadamag mo tayo napasamak ka ni Victor. Kunak. Mangmangag na ka di, Inteng. Ay, inayadam man kaming timangan. Inteng! Nga, itay pa'y nakasasaw ka ng dinak mo't ipangpangag. Napno nga ron ti bibig ko ito. Don't talk if your mouth is full. Na, ni Victor ko na, kinagat ti aso, Ni Victor ako makansyon. Nadamag ko na. nakadamagam, Kun ka. na, Italaang. Mga anak man. Ay, Oh. unay kan aya Inteng. Ito si Daan. Ay, inayadam mo't mga numaltutan ka. Kapitan Enteng, umayak manan. Na, Knock, knock, knock. Knock on heaven's door. Speaking of the devil, isunaytan Inteng. Ay, pastor ka mo. Agkanta kami man. Ayos na agistorya kami kunakuma. Ay, kasya tinapasama, Victor. Wan kapitan ni suatulungan da kuma. Ay, sige. Kasaritak ni Paribadong. Pagmultain taman. Aso nagayam, tinang kagatken ka. Naimbag nga ruta sana ti karabukokot nakaga. Tanusan sana ko na makakansyon nita. Sayang na ti talent ko, kapitan. Aguray ka apay nga ikansyon mo, pati panagsaom. Ubingak pailan, kapitan, kastoy ako. Ay, malala. Kasaritak to ni Badong. Okay, Tiny. Listen to me. Roll over. Naglay nga. Go away! Talagang nalain na tingaso ka. Ay, nayado mo ita. Muna ti sao. Maminsan ng pay, Tiny. Okay? Listen again, Tiny. Go! Stop, Tiny! Stop! Talaga saan nga sardong dito nga taulan. Tiny! Par! Di nagsarday. Ay, pare! Naibag, tanaranaan ka iti arubayan. Uy, una yan, ti kadakil day tatarakan mo nga asaw. Ay, ito naman nalay nga. Ano makabulos kit kagatinak? Ay, igalot mo pa'y day tagsarita ka. Wait, pare. Guray lahat. Tiny. Anya ka diti pagsaritaan ta. Day taasom, kinagat nagayam ni Victor Plywood. Isunga agbayad ka para iti pan naka-injection na iti anti-rabies. Nay. Apay nga nagbayad ak. Basol ko aya, no apay ang nakagat dita Victor Plywood. Kasam di aso ka. Tayo sa ti pagbayadam. Sa kaya ti kay magat. Maditi pa nagrasrason mo Ay, agbayad ka kit din. Awan ti kwartak, period. No kayat mo, di asok ti singiram. Kasta. Sige nga ram. Kasaok to jay asom, ta iso ti pagikarwan. Kasta ti aramidin nyo, kadagiti padam atanod, kwaraw. Wanang kail. Nalawag mo't lang. Nalawag ang kail. Okay, men. Get ready! Mob! So yan,
Pakanamon ni Tainay, mabisin day jayang. Anya nga itipakan ka, kat ultimo si iti tuyo kat kinarim kemaw. Manglukat ka ditan iti corn beef. Anya, corn beef, tipakan ko kinitay na. Kano tuyo lang matisindata. Nangalaan namat nga iti swerte na da itang asaw. Amumot asan amang mangan iti lokal di asaw. Gaputad da pulina. Indon ko, pinartek na ito. Ay, padasim tuyang. Amumayaan na balbalor pa day tangim sika. Pues, si kangarudan timang pakankin ko na, kan manipod ita, isaw ti kadanam. Yay. Tainay! Woo! Tainay! Tainay! Nay, apay ngay. Awan mo tindi asaw. Tainay! Tut! Ay talagang awan. Ay apay ngay. Awan mo tayo. Tainay! Ayan man. Ay sa balitag parparik na kanyak. Ay saan na mabalin na ito'y? Saan ababalin? O sige, shot tayo! Sige, tagay! How much is that dog in the window? Mayata! Ala, tagay lang! Ado ti mapulutan! Ala, Victor! Agsat kamit aga nagpulutan ka! Buwan pare! Yeah, tuloy! I can't stop loving you. It's useless to say. Ay, biligat nalaing ka ako man sumbit tam. Ay, Victor! Pangaro tanggal, biliba ka talagan. At damat iduldulin ko ang boses ko ka. Ay, sige man nga rin ka na kan. Sample ulit. Sige man! Sige. Ahem. Lord! Na! Patawad! Oh. Pagkat ako'y makasalanang linalang. Linalang gam. Linalang ka dyan. Ang madamot idul-dulin mo ang boses mo. Idulin mo lang. Ha? Makapakanser itilapayang. Patawad! Pagkat ako'y Malagang agkitaw kayo iti patawad, salbag kayo! Ha? Ni Tata Badong. Oy! Ay, ada ka matparay. Sa tata. Ay, ito ka mutag siya tayo. Naimas ti pulutan. Unyaro tata, relax ka lang. Makaungungot kayo man. Talaga ang makaung-ungitak. Ha? Tapinulutan nyo ni Tainik. Ha? Ay, idarum kayo iti animal act. Amuyo ka di ang maipari ti panagsida iti asaw. Ay, amo may. Bumiti ta. Ay, Apay nga ron at pinulutan nyo iti asaw. Pinulpugan nyo. Kat sigamot, Victor. Siga ti prime suspect ka. awan ambok iti bagbagam. Na, Wanmot ngamin tata. Saan mo't anitay na iti pulpulutanan may. Apay anya ti sarsaritaam ay aparay. ni Tainay. Tinakaw yaw, sayo pinulutan. Ay. Dakas din tatataba daw. Agpabasol kayo matayin. Naglawag. Ni Tay ni ti pulutan yaw. Ay, denggan nakparay. Ay, asom anitay na. Kat tiniliw ti kamang ti dog pound. Ha? Kat naamuanda nga agbala pa'y gayam di asom. Anya? Delikado no, makakagat. Iso at tiniliw dan, ta agtiwal. Sana babaling. Imposible data. No way. Yes way, No way. tatataba daw. Anya? Yes way. Adamot gayam balbala di asom. Kasmet la iti amo na Ngay! Unyaro tanggal. Ay, salbag kaya. Iti makunam itabi. I did it my way. Ay, tatabadong! Masapol ngamin asurutam ti ordinansa ti baranggayo. Tapno saan ka, amadaksan? Ala, sige! Dito ang tinakibusan ti sawali pahing istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Kirby Riliera. Ken iti direksyon,
Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, ITDZWT 540, Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay.